go dumediša go tle mo e leng gore o bogetse le go theletša o le gona taba ya ka le Mankoko baby se e leng gore ke a se kgopela go wena ke gore wena o tswele pele o subscribe o be o ipsine ka go bogela tše dingwe tša dikgaolo tše e leng gore di ka ba di go hlaetše gona mo go YouTube ke re gona mosalle moyeng sa gago sa Thobela FM le wena o se ka hlaiwa ba bangwe ba theletša ba bangwe ba bogela nna re nyaka go tseba gore ge e le gore wena wa tlhwa o kwešiša gore bosenyi keng re na le motho e leng gore o tseba bosenyi ka ntle le ka gare ke nagana re le ga robetša lora o lora ka basenyi le gore ka ba lata bjang ba ka feletša ba le kae ka baka la bosenyi bo e leng gore ba bo dira nako le nako Prof Kholofelo Rakubu ke ene e leng gore mo sere letšatšeng la lekgone gomme re a mo amogela go ba lena ya Thobela FM ka gare ga taba ya ka le Mankoko baby Prof ke thabela go ba le wena ke neng re bolela moyeng ke gale ke thabela go go bona mo a o le nna ke thabela go ba le wena gore ke go lebeletše ke re lena mosadi o wa go itshepa ka mogomoka wa go se be le letšhogo wa go ba le sebete a ke tsebe gore sebete seo se tšea ka etlhe wena ke a go amogela go taba ya ka le Mankoko baby a ba ke a leboga ba gona ke eng sa go dira gore tšatši le lengwe gore go tsoga bana ba bangwe ka moka ba ya sekolong gore wena o nyaka go ithuta ka bosenyi ke ile ka re ge ke le matric ba ke le high school ya ba o ka re tsela ya ka le thuto o ka re itlo teka-teka modimo a nkgethela moleko o mongwe wa gore o ntire gore bjale o ka re thuto ke tlo e tshwara ka manaka ka be ke ngwala matric ke godišitšwe botlokwa ke ga bomma re bana ba le ba go belelwa dithembisa bomma rena ba ile ba thembisa banneng banyalo ke generation ya mathomo ya thembisa monneng bjale ba Rakubu ba ra re a godiša diša bana ba boya hae botlokwa ka ya hae botlokwa ka ba ka fiwa sefane ke batokwa ba thantše ka mokgwano ba mfa sefane bjale ka re ge ke le dithuto tša godimonyana matric ka kwa ka be e le gore ke ngwala matric bjale ka ngwana o mongwe le mongwe ge di-result di tšwa nna tšaka gape tše dingwe ga digo di re absent from exam di re ga se ke be gona nako go na le botlhatsi be re le bana ba le ba go tsebega motseng gore ba tseba Bokholofelo ba tlhalefile ba tlo dira tšona ga wena pile di-result tša sebe gona wa tseba tša sebe gona ya ba le gore go tla gona o tlile go ngwala ke tlile ape be re le di-number 1 tša tlelaseng ebile ga re bana ba le ba go lofa bo principal ba le ka go tlhaloša gore ga o ba le gona ga digo bile wa timela Sepedi mapile Sepedi se ra gore nkwatama ka dikhuru namile o diang gape o le number 1 number 2 ya class o boela tlelaseng namile le university go fitlha gore mpheng khosi o ka re itlhakatlhakane ba ra o na le criminology ka mo University of Limpopo batho class tša gona ke 1000 e feilwa go feilwa ke re botša ke ba bagolo ba leng mola ba le tšwa motseng o mote gore ka re mme ga ke nyaka yona ke tletše pelo tšela tša gore le kušwa botlhoko bjola bja gore ba re kwela di-newspaper ba re di-result di tšwile o no makala batho ba tletše mo ga geno ka montle mo mongwe a tsena o fa newspaper a re šala o feinta ka nako wa inyaka o ikhwetše sello se nkileng ka sella ba eme montle ba sega thaka tša ka di sega judge o le ngwana wa go kwa botlhoko bjo wa emelela wa ya university a o bone le selo a o bone le gore ba re beshe a o bone selo o nyaka thuto a ke re judge shete ke lekilwe gore bona ntho e ka re tlo mpheta judge ka ela ka digame Mankoko ko ra se ke bonne ke dira undergrad ka puka ba ke re go honors ba ke re masters ha ba bile ke re ke phapharegile bjale PhD o phapharega ebile o šetše le gore o ka re go dira PhD o šetše bile wa ruta wa re ke nna ena o ka gore bjalo o tee ka kwa wa go dira criminology le honors ya gona be re le babedi ka classeng ka mogo ba go boditšeng o sa tsena gore ya pala fela wena o intšha o ka reng ka ra wona nna mo jwang go betše kudu e ka re ka tšeana pile ka ba lecture engwe nyane gore ke a ipotšiša gore ka baka la gore le gone jalo nna ke no bona ngwane mengwe le semetshela a ebile ke gotšenyana awa ka nako ya University of Limpopo a be ke le nthathana mara ra itshwara criminology ela ra ruta ka ruta thaka tšaka ka ruta thaka tšaka ka kgotlelela ka napile ke phafogile ka dithuto ge ke feditše PhD a ke re ja jo meberekong bjale bophelo bo thoma go ba gona
napile o ithuta taba tša meberekong le dipolotiki tša meberekong o ngwana o tsena tseleng tša batho ba bagolo jwatše tshwanetse gore o phapharege ke gona bjanong napile re tshwarane criminology ela re itsetsinkela se ke ile ka se dira se se ka ra se ya loka ke go jumpa di-stage go na le tselanyana tša thaka tšaka tše e le gore a se ke di sepetse gabotse ka baka la gore a ke re ke gobetše eya ka baka la gore e nyaka go mpušetša morago gore go goleng ga gago botokwa a wa thembisa re dikwele monneng wa golela botokwa go wa gola bjang le bana ba ba kae ka gae ka gae ke mosetsana ke le tee gare ga baso ke o na le first born ya mošimane mpolokeng ya ba nna kgolofelo ya bara last born ba re ke Jimmy ke mosetsana ke le tee bo mpolokeng ba iphelela Thembisa ena pele ana le lengwe ba mpitša ana wena ana gane ka kwa Matebeleng kwa manyetšong gona ba thea bo ana le bo Esther ana Mabena napile batokwa ka kwa bjale ka kwa botokwa ka kwa e ke gola ke gola le bo Matome le bo Ngwako le Molatelo le o moyabo ke sa kwešiše ga botse gore ga nna la ka nka le sena sereto ke godišwa ke mang ke batswadi ba mma o boeletše magweng o phuša bophelo re bana ba bokoko re a gola le bo malome nna ke ngwana wa bo malome napile a wa bo malome le community ya mo golelang gona batho ka moka ba ya bo Mojaji College strata se ke leng go sona go na le ba bangwe ba re ke batswala ba bomma ke ma-lecturer ka kwa gore ke principal a mama gore ke gotse ke dikaneditšwe ke thuto malome wa ka le ena ba re o ya Mojaji College ngwako wa Rakubu ya Mojaji ke gotse le gore Thembisa le botlokwa tsela di sepedišwa jwang Thembisa re bereka airport ka moka ba bereka wa airport go bo papa bo ragadi ka kwa botlhokwa ka kwa kitimiwa Mojaji College di university ga botse ka gae ke le ema ke le ema strateng ke le ema bo sesi ya bo mamang ba ya dikolong bjale ka gola ka culture eo ya gore o iwa sekolong bjale ke godišwa ke motshadi wa gore a ikema ngwanyana wa motokwa wa ikema mara a file batswadi ba gae maikarabelo batswadi ba re godiša batswadi ba tsamaya ka pelanyana batswadi ba gage ra ba bana ba le ba gore malome a le o monnyane tshwantše a tšee maikarabelo a batswadi ba gage malome napile le ena o feditše sekolo sa le o monnyane o sa ke khumana o godiša bana ba sestere o ile kae ke nna ngwana a ngwanenyana gape wa gore ka matlhatse ga Rakubu ke godišitšwe ke banna ba gore malome ke jwa madi ba re malome ba re ke menstruation diphetse di bereka so gape malome o kgona go tlhalosetša malome o kgona o tlhalosetša ga wa malome o kgona o tlhalosetša gore motho gore a po change phetse di rekiwa so ba isa di bitša di always di go tše di kimanyana a nrekela tšona malome yaka malome mongwe le ena o tlišitše makoti wa go tšwa thoko go sa ke rena bana ba dikgadi gape re di tlola gona mo pele a batho mara judge go monata ke re bo malome ba ke fumana napile malome le yena o a bona gore motlogolo o ka re o bulegile ke phušana mile dithuto tša matriki kwane malome o dirang o nkiša university ya Limpopo ke gona ke gore ke tsela ya ka eo ya gore o ya sekolong ka gore ga Rakubu o bone o tsene wa sekolo gore be eno ba le emalela la gore gopola ebile pele ke timelelwa ke di-result e be re le di-number 1 tšela tša gore re applyetse bo Vetse ba tseba re ke lena le yang bo UJ bo Vetse bona ke rena re tlhalošang ka di-open day tša kae ka gore a kere malome a rena ba na le dikoloi ke ma-teachere ebile ba ruta le o reila re banana ba le ba gore le ga bo rena a re o lebelele re bakiša ba bo malome ka mo ga gore ke re bana ba dikgadi re dutse thenkge ke malome a ke go lebeletšeng o bile o bolela ka lerato ka gona le go rata thuto ke ipotšiša gore sepedi seo sa go sebe gona dipuelo tša gona tša go sebe gona ka yona nako o bo o dira marematlong tabo yo go go baditše ga ka ka nnete ile yang go ba tša kudu-kudu ene re go tše ka nako e la go sena di-counseling a ke tsebe gore ke eng sebe ke se rutile ba Rakubu gore ke strong a ke gopole le motswadi ya ka a re jwang a re mmoledišeng goba baruti ba etla ba re a re thušeng no ebile gore o tla bona pele a sanka ba tšho gore ebile o tla itšela bophelo o tla tla tseba kore ga ke tsebe le nna ke ile ke lebelela morago ka morago a tšona because ke nagana o tsamaya strateng ba go sega wa tseba go tshega nnete ke gore sello se nkileng ka sella namile ka gore a ke re ke golela ga Rakubu ke godišwa ke mokgekolo le Mogalabe ke bona mma le papa o diang o ipotšiša gore
okay ke tshwara kae mara ka gore ha o nna culture ya gore okay mo thusheng mo tshwareng mo rapeleleng dieng ai bana bona ana ntse le gore bona o tla loka pele o tla ba re maleka se magone ke o mabueletse tla bona malume le bona business as usual o tla bona ba bangwe gore bona o ile university ba le kwa ba ra shuwe go feditse shuwe wa para shuwe na pile wa dirang ya go ba tja gore man mankoko motho ke go phelanyana o balance dilo o dire diphosho tja ba tja thaka tja gago o bo furuwe gone a re ne pre boele gana mo tsone tsela o di tshitseng ka baka la gore bona le gaba e le bola ke gaba ya go go tswelela a ke nagana re ge ba o bone re yo tamile o ka reng o go tshwareletse wa tshwarelela ena o ka reng available so mara ke motho o gona wa no tshwarelela ena 10 years okay wa tshwarelela wa ditso ro na emblem e kwa tše dingwe tše go iwa dikatareng moduang wena ka di 24 tša December o tshwere puku wa tseba o tshwere puku a o tsebo ka wa fru bo malome ya go ibile ke wena o ba bulelang o ba ibile ke wena o reng o mongwe a ijwa ka kwa wa ro wena wa tswalla batilela gore ba ntšhola ka kwa o tsenola wena wana mo se tseba meragelo ya gona ka mo wena o tseba meragelo wa rumiwa okay re tla tswela pele ka tša mošomo ga go prof e fela a re fetšitše tša marato tše wa di thoma kae ka baka la gore ke kuša gore go se mowe a o ka no di thoma bona botlokwa ke re bjale ha o phele o tlono botopa se se leng mo gausi wa nama wa se tshwarelela wa re okay wa ba ngwanola wa gore o no plan ya gore ge ke fihla mo ke nyaka so ka gore ke tlo di ya masters wa re ngwana o tshwareletse motho wa fetša wa beya plan wa ra ke dire o mongwe ke tlo ba ka tla ka fetša PhD pele o mongwe jwatše go ntse wena o tshwareletse dipuku bophelo bo ya pele ga o kgone le go tlhokomela motho o la o phelang le ena ga o kgone le go kwešiša gore ntho e ke tselanyana e nyaka gore ke le tšoba mane le a nošetšwa wena o le nošetše o busy ka criminology o kitima le naga ba re conference Cape Town ko wena tše dingwe tše a ona taba le tšona jwa o nana o di tlo godišwa ke ma ke no re ke re phaphara ka kry-a le gore o senyegile kgale ke morago ke morago ya ba le gore ngwana e sa leno lo moteng awa ka ba ile gore a ke re bjale re na le dipolane ka gore ga o kgone le go bona gore manto a e bereke wena ya o berekela ka gore a ke re o tletse naga a ba go sekiše a banya go tseba gore o buile nako mang wena wa ikiša wa ra ke tlo tšea wa bobedi wa tšea ya ba ebile gape o tšea le difane tša batho ka gore a ke re manna o se o tlhalefe a o tšea difane tša batho o fitlha difaneng tša batho wa tlogela difane tšela tša batho o tletse naga a o tlhokomele se segolo wena o nyaka o ipona o le se o nyakang go ba sona wena o kitirišitše gore koloi o reka efe o ya kae le bana tšhelete o dira bokae mara gore o tlile ka mo o tlo aga ebile a le dule ka moka ebile o bone botlhokwa ba go dula le yena felo go tee o bone le botlhokwa ka gore wena o kitimišitše criminology ke phošo e le gore mo bophelong ke ile ka tlhoka ba gore ba re kgolowe emanyana ene le lenyalo la gona ke ile ge ke re ke ya motswadi yaka ba šetse a mbonetse pele a re o ya kae ka re mang ke ya o rata o sa rate a ke re ke ne kgang shimole ke a bo bona boswelego ka re shimole kae a re ke re o ya kae ka re nxostru le tlo bona ka nna a re ke re wa tseba ke ngwana wa ka o tlo boya ka re nka se boye a ke ile ke boya o boile yo ke ile ka boya 10 years ago more than 10 years ke ile ka boya ka gae ka ba bjale ka ba kgadiela gore batho ke boile le a tseba go swaba o bua o tshwere bo professor gape di upaletše mo tswang ba tla re kgonetse dibuka tše tša gegetse monna ena mara di bile botsana ka goreng a ke re bjalo o boya o ba boela le grocery a ba o gale na bile bommago apa ba sa o galeletse ba re yo o šomile ape go bula buti ba ntšha dilo ka kwa a ke re o boya ka koloi a di tshwana nna poyo ya ka ebile petere dilo tše pedi tše ba rang ke ditlhakane ge e le gore ka mo mošomong dilo di sepela gabotse di a phadima wa ikgona ka tše ka moka ka letlhakoreng le leng gona le monna gona ka bano nagana gore wa monyatša o sa monyatše o lebeletse se wena o nyakang go se wana ena nkile ka se mo tlhokomela ke nyako o bolela maaka nkile ka senyetša ngwana wa batho nako ya tseba ka senya nako ya ngwana wa batho
ke O kae ngwana kitimišitše batho buka gone jwale? o tšwetše pele ka bophelo o na le motse wa gage Okay. le mosadi ya gage le bana ba gage nna ke šitše ka mphonyana tšela tše Tše pedi ke a pedi. di godiša gore bara a ke nyako tshwenya ka kwa a kere ke paletšwe Ee. ene ebile ke dipheto tša high school man le ge ke re ke lebelela morago ke kwa ke se ya kwešišore jwang a ke jo O ba leba gore ga botsebe ke bonang. ke gore kore o lebelela morago ba re o se theeletše mara jwetše ke be ke tlo ba ke e jwang ka gore be ke le ngwana wa gobetseng e be ke yo ba nako e jwang le bomatome le bomang le bomang Ao bo ka se be nka se kgone kore ke ile ka modimo ile a mpha teko e nngwe ya gore ai man lo tše ngwe be di do se kgonege a profolo tse ding ka neta di kgone nna ka di ka le- se di dire ka moka wa kgona. awa kona di ile tša mpalela Prof a re kwane tša basenyi tsone o di kgona kudu gona jalo motho ena gona. nnana yo a ke re jetse wa tsogatsoga o Ee, wa kitima bona le bona naga le go bona. o tse o kitima le naga namile ba bangwe o jwatse ka gore o buleile mo maemong a itseng o bolela polelo e itseng ya o calculator wa tlhakana le bao le ba gobetseng Yeah. la calculator ka moka jwatse ka gore o šetse o le a ke tsebe gore maybe ke na le quality e nngwe ya gore mane bosadi ba ra wa reng ro tseba ga geno bo malome bja leago ba amoegela gape ditsotsi tšatšea gape Bo malome. bo malome ba le ba nkgodišitšeng ba bitša ba le ba kwa a ke re ba tokwa ba tlhandifile Yeah. namile ke rerelwa kae ka ara kubu Ee banna. ba tla ba le ba gešo ba to reng ka gore ba le godišeditše ba tla ba le bo matebele a mabena a tla ka rerwa ka ya metseng ya batho jetse ka gore re phela semantši mantši a re sa dira tša gore ke namile ke kgolofelo wa Wa mamma mama o no bo le gare gore go- le go ya le ka mešomo e re e dirang Yeah. nko o boloke difane tša batho Okay. enke o tšhireletše batho ba itseng o makoti a ke ya kotisa botse jwang A kere ke e fela bile ba kwešiša gore aowa ka baka la mošomo wa gagwe ape bo ka re wa ao a kere ke tsekeng. khumane ka gore ke motho wa strata ke khumane wa strata Oh, le ke kwešišana motho wa gabotse. tsela ke motho wa molao Okay. re bolela logo Ah, mo ya go ra le kgatlang kwešišana pana gabotse. A go bjale le kampane ka gare tšatši le lenga bona o kare o ka tsoga o a re apea bara o botse gore ke ya matlanga ba nnyaka kwa commissioneng. bjale ke ya matlanga le ene wa phuša case o ya go gongwe ra boa ra tšatši ngwe ba nkgapha matlanga Ee. tšatši ngwe le nna ka kgapha tša molao gore ka gae o bolelwa sekgwa sela sa gore tšatši ngwe ke be ke tlo ke tenea ke re yo ape ka mobotse o sa O nyaka phasa wa matriki o ka se seloke ka mo relationship le A kere kore ba o interjecta nna yo. e ba re order Kore ke section di-order, tše ke di-section le di tseba le ge le lora. he so bjale mare re a leka bjale ka mo o ba le batho ba bagolo ba go tseba tsela e ba gore ba kgona go dira go thuša gore kgolo o kile wawa Yeah. bjale mo tsela e tsamaya so ya napa mara la e dira simple go ya ka dinyakwa tša lena la se e dire ka gore e dirwa bjang ka gore ka mokgwa engwe dulong ka gona ka bukung ya se ka mokgwa e leng ka gona e direng gore yo le thabiše Okay. kore ke se be perfect e le thabiše Wa tseba prof go bolela ka yone tsela e ke ipotšiša gore ge o tsoga bjalo ka criminologist gape bona bosenyi bo botse ba ka ntle le ke nyaka re tlo tsena go komišene ya matlanga re tla kgona re tsena mo o lecturile wa dira dilo tše ka moka ke nyaka leeto leo la go fitlha gona bjale ge ke tlatla ke tlo go botšiša gore o tsena bjang ka go matlanga ka baka la gore re tlo leto la feleletša kae. criminal okay a ke re jwatse ke lecture le nnyane Tefulopo Aha. o kry-a di-PhD tše la o doctor e nnyane napile o thoma goreng a ke re o na le sebete wa re nke ke university ya Limpopo ya o godiša o ngwana a bona wa ra e re ke ye university e nngwe mo ba sa ntsebeng Okay. ke bjaleng ke nyaka go gola ke be moetapele di-leadership skills tše jaaka academia namile ka ya Makhoseng University of Fort Hare ka fitlha gona kwa bjale ke tšea boetapele ke ba head ya lefapa Limpopo eng buildileng agile ke tšwa kwa ke dirile tše ka moka ke ya go ba head of department namile ke tlhatlha ba bangwe ge ke le gona kwa ke le head of department namile vendor le gona ba rai be re nyaka gore re kolomake department ya rena ya law ya criminal justice ka ra ona ke motho wa go kolomaka Yeah. ka tšwa kwa bjale ke ya Mavendeng ke fihla Mavendeng aowa ke napile ke ba head ya criminal justice napile re le gona kwa ka ge o le ruteile ene o se le fieya ba ra wa ba vice dean ya school of law ke emiša letsogo
ke wela godimo a yona ge ke le gona kwana mine ke re hi man ke tshwantse go gola bjale ke be national player nka ya kae Yeah. Pretoria ba di ya re di ya bitša napile Tshwane University of Technology le yona ya ba gore e tla kwa ke nyaka gore go na le diprofessor o ka re ro bereka le diprofessor re bone thaka ja rena napile ke ge e le gore o thoma gape go dirang go gotša tsela ya gago ya gore ke analyst ke dirile tše ka moka bjale o thomana le bo Metro le bo Thobela o Capricorn wa re wa thuša ene gape Limpopo e be inbuildile gore ke berekišane le government ka taba tša di gore okay ditselana tša bona tša sephodisa ka ko community safety re agišana re tshwarišana napile ya ba gore nthuša gore ke kgone go emiša letsogo jwa tše ka criminologist o tshwana le doctor go ba le practice o ba consultant wa ipereka wa ikema ba business ya gago akere mara ba tlhaloša ko university ba tsebe gore o tshwana le lawyer o ba le practice ya ga ntše a ruta university le criminologist e dira jwatše napile wa tseba gore government e ba re ba nyaka go senya ba nyaka go thibela crime ya bordering strategy se la kholofelo na melodiang o thoma fase ba tla go yena ba ruta di MEC di minister gore wa e tshwantse tsamaiso ba re ba nyaka go tšea sephetho ba re kholofelo be re nyaka go tšea sephetho se mara jwatše mo gauteng dilo di so o bona jwang kholofelo a re ka se bereke ke lebeletše 1 2 3 ka gore le sana le policy ele e tšhentšhang ela ba re le ge ba e tšhentšha ba re e lebelele wa ra wa ke yona masepala wa Eastern Cape wa ra be re nyaka go dira go lwa le bosenyi wa re tlang mo tshwarang bjale le tlogele ye le tshwara so ba fetse ba e ba dire ba boe futhi gore tshwara ka mo tshwara le mmera o moswa wa gona go tla rawa kholofelo be ke nyaka gore mantaba ya community policing ya a ke e bone botse ba community safety forum ra re tla e tswile fishing le polokwane a re tshware so re bofe ka mo bula ka mo utloela ka kwa re feletse re kwišiša le dipolotiki ka gore o setse o bereka ka taba tša bosenyi swantse o kwišiše le polotiki o diragala gotlhe mo o diragala gotlhe mo mara diphetho di tšewa ka sepolotiki bjale gore o kwišiše diphetho tshwantse o tsebe polotiki ka gore ba re ba tšhentšha re berekile le ba fapaneng bereka le ba ba tšwa ka bošuki ba bangwe ba tla ka tsela ye nngwe tshwantse o kwišiše gore megopolo ya bona e ya kae e tšwa kae ya kae ke ka mokgwa re feletša o jwatše le re bona re kgona gore re tsenele le di-commissioning tša go lokiša ka kwa sephodising ka baka la gore nnete gona ke mo e leng gore ke nyaka re tsene gona o tsweletše commissioner Nhlanhla Mkhwanazi a tlhatlhamolla ntšha maina batho ba re ba nna monno re phediša go hema a ke tsebore ka baka la gore ge a bolela o mongwe le mongwe o dula ka dinanantlha gore a ka sentšhela ka leina go ba jwang na go a tsena commission Madlangashi napile wena bjalo ka prof Rakubu setsebi sa bosenyi o tsena bjang mo commissioneng ga gona gore go be le commission e le gore e bolela ka bosenyi professor ya bosenyi e se išale morago o tshwanetse gore o tlhatlhe o tshwanetse gore o bontšhe batho tsela o tshwanetse gore o sekaseke nabo o tshwanetse gore mo ba phošang o bolele ka gore ke be ke fa example ke re nagana ba re o tšhentšhiwa policy ya health dingaka di na le tsebo di tlo bitšwa mo di bitšwang gore hei o bona jwang ka dipotšišo tša mohuta o bona bjang ka botlhatsi bjo nna re ka bo botša batho ba aowa o bona bjang ka witness ye kore mošomo wa rena ke gore o tshwana bona bontlantlantla ke tseba Mkhwanazi ga botse gore go na le mo be re kgona go thulana gona go na le mo be re kgona go ra re ya kholo mo re a kwana ka ge ba latela disekatsheko tša rena gore re ro shoot to kill ha e ska ba ka mokgwebe ka mokgwa ntla re no profa ke kwane le taba ya go ya gore ke re no re bereka le wena o dire tsona o etlamo go be le mo ile gore re kgona go kwana ke no fa motlhale jwatše le ka Madlanga le mafelelong a yona tla be le gore tsona di setsebi tša bosenyi di a tlhatlhile di ba tlhatlhile di ba laeditše tsela ba bangwe ba tlatla ka di-act melao mara ba bangwe ba gore na policing ne bereka bjang ke rena community ela e go bala ga bokaakang ke rena jwatše o tlo tšea bjang sephetho o sena motho wa go thuša gore o kwešiše gore kana corruption ela e diriwa batho ba bangwe ba bolaiwa e be le ba community ya o tšwa kae go senyegile o e tla kae gore le ka bošego
bjale ka commission ka gore commission a ena maatla a mantši Yeah. e no ba fela e no recommenda ya no laetša gore le ka dirang bjale pele e laetša seo e tshwantse be e le gore e na le tshedimošo ya maleba gore nnete ntho e re e laetšang e ka kgonega ka mantswe a mangwe prof ke bo lena ke bo wena ba e leng gore ba kgone go fa tshedimošo goba maele goba dikeletšo go tše ka moka re di bonang di diragala ka kua commission. yes ke bo rena ka gore bjale ka setsebisa tša bosenyi motho a le lawyera o tshwanetse gore ba berekišana le criminologist Okay. go kwešiša di-issues tše tseneletseng tša policing a kere lawyera e tseba molao gore molao o reng Yeah. practicality ya molao ye e le gore bjale e tsanele ka stationeng ya o tlišetša lepodisa lela tla be e le criminologist e le training lepodisa lela gore le tle le bereke bjang tla be e le criminologist e rile o tshwantse o be le community policing ye e le gore e tshwantse o be le thome source stationing yes go ke criminologist o ba policing expert e tla be reng sector policing e a nyakega kae ka nako mang ke criminologist e tla be ba expert e tla be tseba gore go nyakega branding ka mo maphodiseng poledišano e be judge community tsena ka lebaka le lefi ka nako mang tlhogo ya sephodisa e tshwantse e berekišene le batho jwang ga se lawyera e tseba molao gora gore lena ge go fa motlhala mokgwanazi a fa mabotlhatsi a gage la mathomo lena le motheletša kore ka tsebe ye feletšeng ke lena le aletšang gore aowa ka morago se gore a re bitše mankoko ka baka la gore kwelo ka re lebitšo la gage le a thalaganya mola goba a re bitše prof rakubu ka baka la gore kwelo ka re yena o kopane le mamang go a dira ke lena le fang maela mohuta o wa ba fetša wa ba le ba ile gore ba re he a seno bolela ba ketima ka morago ba re nke re o tsitsinkela re bone gore re šala re bitša batho ke nnete na ntho ya kgonega na gore o tlo šalo ba le matlanka go na le di-expect tše di kile tša ba šetše di tsena ke ka ge le bona ge ba fitlha matlanka šetše o na le ka bo di-whatsapp le eng ba šetše ba dirile mmereko o tletšeng prof ke nyaka re lebelele dilo tše e leng gore di tletse dikgokaganyong tša leago ka komišene ya matlanka le batho ba e leng gore ba amega o tsweletše mokgwanazi a bolela tša di boletseng ra bona botlhatsi ba masemola batho ba bantši ba ra masemola o ješa team go be go diragalang gona mo ke eng o ka re botsang yona a se ke bone masemola a ješa team se batho ba sa se kwešiše ke gore ko apa se dipapatšong a se theatre o ba wena masemola ke motho wa o iketla le gale bjale batho ba be ba lebeletše gore a re a fitlha kwa a tšhentšhe bo yena a be motho wa go bolela ka molwana ola wa mokgwanase mola e le batho ba fapaneng ba botlhale o swana a kere mara tsela ye e le gore ba bolela taba ola o e bolela seZulu o e bolela sekgoši ene a e bolela sekgoši masemola a fetša a le phophuletše ola wa lezulu a nyaka o tseba gore lešala le itšea bjang o di gore phya masemola gape ke tlhogo ya sephodisa ka monageng se a se bolelang se amana le bosenyi gore ka bošoro o tlhakana le taba ya mohutama o tshwantše a eme sa papa wa maphodisa ka moka bjale le tsela a tlhalošang ditaba ka gona e tshwantše re e tsamaišane le gore o sa le mošomong ya kwešiša o sa na le o tshwere magetla a gage a rwele banna le basadi in blue jwatše ke ka tsela ye le gore o re a bolela le rena a ba yena a ba gopola gore ga ke nyako go ba ka fa o kare dilo ka kwa mošomong di kopakopane ka gore he nka dira jwatše on the ground o tlo senyaga bjale tshwanetse re o ntse o le ba le gare ba tshwarane le taba ya commission e be e le gore ka kwa mošomo ona o tšwela pele ebile o re fa le sefatlhego gore dilo di ka order o ile wa direga jwatše empa dilo di ka order le ge re di re tseba gore ga ona order ya selo le a leka go kolomaka le a leka go ntšha ditšhila mara o tshwanetse re a be yena a se ka tla re performela wa khumana bele re sa kwešiše gore a o ko mofe ke nyaka gore pele ga ge re fetša ka baka la rona ke rena yona ebile na le mona e ketima ka lebelo la mmutla re tlo no topa maina mabedi a mararo re na le a re tsanela gana ka mo sephodiseng re lebeletše setsebisisi sa matlhaela tša bosenyi ntate khumano le ena ba raowa o ba tshwanetse gore a tswele letšatšing la lesometharo he wa lwala ba bangwe ba rai a gona go lwala ka lehlakorong le lengwe ba bangwe ba lebeletše ntate mothetho le naka kwa ba re ka nnete na ga a sa lego lena ditsebi le reng re kwešiša gore
ge o dio thoma fela ba rona le commission Eh. batho ba gopola gore bophelo bo tshwanetse o ema Mhm. ga o tlhokofale o le victim o le witness a o lwale o tshwanetse o tlo fa botlhetsa o lwale e ba o ne di-blood pressure tja gago tja gale le gale ka nako ya commission bona plane a gore diketle o tla šala o lwala ka morago yo nako nngwe a e kgonege ande mara ya kwala bathong gore mothatho o tsamaya jwang le ka tsela ya tsamaileng ka yona shoko ela ya nama ya tšwa tsentšhiwa ka matlanka go ya ka mokgwa le gore ba be ba mo tlhaloša ka gona gore Mkhwanazi o ile a phedišana bjang le yena ka gore South Africa e be e letile goreng nka tla a ipolelele gore diphetho tša kile a di tšea e be e le mabaka a mafe jale namile o sepetse ka tsela a sepetseng ka yona le kwešiše gore rena ka gore a re mo tsebe gabotse a re tsebe dikgatelelo tša e tša megopolo ebile gape go ya le ka ditaba tše re di kweleng a ka se tlhokofale ka nnete ka gore batho ba bolela gore go na le melaetša ye e rometsweng a se gore go bile le peakanyo ye nngwe ya nako e ba tla re ge ba bolela ba rawa o na le ba ileng go mogomotša ka pela ka gore o tla ra e tla a tsentšha batho ba bantši mathateng ke tsona tšela ka sekgowa ba reng ke di-conspiracy theory ka gore ane bjale ke sure a fitlha mothethwa ba ga mothethwa ba nyaka go bula lepokisi o ragadi ba nyako bona mara bjale ka gore ka se bone ka moka bjale ka South Africa re reng awa o wa phela somewhere o tshwere diphiri tša batho ba di e ka se be jwatše e dio ba gore nnete go ya ka seemo sa bosenyi seemo sa ditaba a wa o tlhokofale šo khumalo šetse ba ra wa o nwele metsi a re mo tsebe gabotse gore o ba le di-suspensioneng di-high blood pressure motlho mongwe di-cancer le mathata a pelo bjale re reng a di be reke gona jwatše tšwela pele okay prof ponelo pele ya gago ka Matlanga commission o nagana re yo felela bjang e le re nna lona re feletse go ya ka experience ya rena le di-commission ke be ke na le ditauto gore ka ge bo Zondo ba kile ba ba gona le ba bangwe ba le ba ka kwa Marikana o ile wa ba le di-recommendation tše e le gore tša snapile tša sešalo-šalo morago batho ba khumanega ka digupta eng ba sa le mešomong šwetše ka Matlanga re a tšhoga gore ka nnete ba tlo gore ge ba tliša di-recommendation tšewe go a berekega bjang re be re kgopela gore re boletše gore nke gore he ba seno fetša ba re re khumane dilo tša o fitlha tše 10 go be le lefaphanyana la gore le tlo phela le botša ma South Africa gore awa ba re le 10 re implementile 5 batho šiba ba tshwerwe šiba ba tšwile policy ele ya mathata shi bofegile jwatše ka go le gopola gore o na le mathata le ka ko di-constitutioneng ka kwa mongwe o no power ye mongwe o no powerela politiki ya tsenelela ba re ge ba recommenda e se ka tshwana le di-commission tše dingwe ba re ge ba tsenelela ka kwa di-judging bo di-prosecutor ka kwa le gona ba tlhaloše botse gore ba se ka no re ba khumane ba dira dilo ka tsela e seng yona ba tlhaloše gore o swanetše gore o diragale eng ka nako mang dikgwedi e betse kae Matlanga le yone e tla ka dikgwedi ka gore re sa eme yona jwatše re sa emetše le VBS ka kwa e so fitlhe kae jwatše Matlanga le matla a fitlha o tlo re botša gore minister o dirile jang bjale be le re go diragaleng ka gore maatla a Matlanga a fitlha o ngwe a koma politiki tshwantše bjale e tšee e reng e tšee sephetho politiki ele e re ya ba re morago re tšhoga gore politiki ka no fitlha ya re awa ba boletše jwatše be le re gopola be le re go direge eng re tla motšea ra mošarašia ya o ba ambassador ena Mchunu ra fetša taba ya gola kry-a tšhelete tše dingwe ka kwale ka baka la gore ke se e leng gore se tlhobaetša maaforika borwa mantši ba re dikomišene di atla o ka ba re ke tsela ye nngwe ya go no šomiša tšhelete go ya go ja mašeleng ka baka la gore a re bone gore sephetho sa gona e se felela kae di tlogela mola di sa eme go a tsoga ye nngwe bjalo le bjalo jale be re nyaka gore Matlanga e se felele le mo ga ne Matlanga bokotsi bja yona ke gore di-witness tše di seke tša tšhireletšwa o fitlha only ka nako ya commission le ka morago ka gore le a bona gore Matlanga e epolotše dilo tše di sa epolweng jwatše o šetše o ile wena wa bolela a se gore ka morago commission o tlo phela botse ka nnete ka gore o dula ka letšhogo go wena le balapa la gago swantše gore le ka morago wa commission ba kgone go bona gore ela ba re ke di-whistle blower protection e tsamaya pele jwang
ba tla šireletšega batho ba utulang diphiri tše prof ba bolela gore ba tla tšhireletšega le gopolo rona jale ka matlanga ebile ba khumane service provider ya gore e thuša ka tšhireletšego mara go fitlhaneng jwatše re tshwanetse gore melawana ela ya go tšhireletšo e napile le yona e bofiwenyana e kgwatlhe ka gore e tla teka-teka ka kakaretšo prof go basenyi ka moka ka baka la gore bosenyi bo tšwela pele go diragala a o ka reng basenyi ka moka re setlha se se tšhentšhitšeng ditselana tša bona di a tsebega taba tša bona dipepeneneng re no leta fela nako e le gore o tla ba le political will gore bosenyi ka monageng re bo lebelele ka tsela e boleng ka yona o tshwana le bo Botswana re re letsogo ka letsogo ka monageng ka gore re a ba pepetletša lebelela tšhelete re e šomišang go ba tlhokomela re ba tšhentšha megopolo ba re ba tšhentšha megopolo dikgologong ba be ba fetse ba re bolae ba dutše ka ba lebeletše di-tv ba bangwe ba tla ba senya ka mogae le ba lefelela le difofane tša go ba bušetša morago ga bo bone jwatše le ya bona bjale o tshwanetse gore motho pele a tsena ka gate ya South Africa a e gopolo gore e ka moona ka phošane ke napile go fedile ka nna ke motla re tla ra kgona go kwešiša taba e ana bjale ona re a ba pepetletša ka mantšho a mang tšhireletšo ya rena e tshwanetse E tshwanetse bonagale gore re naga e leng gore ya ikwešiša gore re nyakang a re nyake mara politiki e tlo ka re tlo re ema ka pele prof ke go kwele wa tseba nna le wena re ka bolela ra ba re fetša beke re bolela ka taba e re sa e fetše a re e gomele gona mo be re no nyaka go kweša gore prof Rakubu ke mang nna mošomo wa gago wa go tseba bosenyi ka ntle le ka gare o go tsentšhitše bjang go tšetša matlanga gona re bona ka re dikutulo tša gona e tla ba tša mofuta mang re ithutile tše dintšhi go tšwa go wena tlano be re kopana le wena gantši le gantši re bolele ka yona re a leboga a o leboga nna nena ke Psine Kudu go tswa go nna Mankoko baby ke re theletšo thekgo le lerato la gago dintira se ke leng sona ye ke taba ya ka le Mankoko baby go fitlhela nakong e tlang tata